Hindi nga rodan irugi nga iba sa papagayam. Dito lagip tinapalabas di pagayam ta nga Irma. Iti Ilocos Norte. Dear Manong Nemy. Adu dagiti kari nga maperperdi. Adu dagiti puso nga saan lang nga may sa tinda ayaten. Pagkapagudwaen kada pagkatluan dati puso. Ada ka di kastoy manong. Ada kenado sang kadi. Nga mapay. No agayat ka itinapudno nasken kadi nga saan mo nga may pinsan nga ipaay ti pusom itidayta nga ingkay patpatig. Kasano laing nga tirigat na no pagkadwaem ti pusom. Ay etem suna, ay etem paisuna, at dapat sa baling ipatpatag mo. Sangkari nga ti agayat ket may salaing. Agas iti panagayat tayo kinihapot Diyos. Maminpinsan nga ipaay ti ken kuana. Iti so amin nga puso, iti so amin nga panunot, iti so amin nga kararwa, iti so amin nga pigsa, iti so amin nga dakeng ka. Ket kasta ti panangipateg mo iti Diyos. Panangipateg ta iti Diyos. Agas met ti panangipateg tayo iti pada nga tao ken di bukod tayo nga bagi. Kasto man nga rod Manong Nemy nga rugiyak ti amin. Adda ako ni tiruar at opisina Manong Nemy iditagtitit ti cellphone ko. Dati-dati nga naka-silent gabutadak nga rod iti trabaho. Yamno kasta nga agrobrubuato kon nga armuar kalbasan nga agalas 5. Iyon kon. Tapno di kasta kat mangig ko tititit na uno pa nagring na. No adda man nag-text uno tumawag ka niya. Kinitak Manong Nemy. No sinot paggapuan uno naggapuan ti message. Saan nga nakapunbok Manong? Inopen ko, binasak. Ket nakiktutak. No kayat mo nga mamuan, nga ti kayan ayat mo nga ni Alex ket lipliputan na ka. Mapan ka itit kaytoy nga lugar, itamit laing. Manong Nemy addan talo atawen ti relasyon mi kini Alex. Ngamit talagang mapasamak Manong Nemy nga adda. Mangitext kanyak. Ngano kano kayat kong maamuan mapanagdakan nga ni Alex nga boyfriend ko ket lipliputan nak. Mapanak kano itamad lang itinasaong restaurant. Yung mga sakit inauneg Manong. Dola tamin di kiti mang lukloko. Siguro apalan dati relasyon mi kini Alex na kunak tinakem ko Manong. Isungin ignore ko rin nga message na panakitian ti kotsek kalpasan na pinalinoktak naglugan na pinaandar ko ket kayit konti agawid sa diabalay. Yung kabayatan Manong Nemy agman maneho kabay lakmet nga idayal tinamper di Alex nga kainayat ko. Indayal ko agriring sana sugsungbatan. Siguro in silent na. Siguro agpaiso nga da kadate na iti dayta nga restaurant. Siguro very sweet da. Siguro sinsinubo da. Ha? Inuwagsak ko Manong Nemy na tapang panunutin. Imbilang ko lang nga busy suna. Nasamping nga rimwar iti bisina da. Gabot adi kamakam na. Intuloy ko lang dinag-travel Manong Nemy naging ka nakadanon akong dito balay. Nadanon ko da papaki ni mama. Taritiro nag-retire da ni trabaho. 5 kami nga kakabsat Manong Nemy kat siyak ti Burdek. Puro nag-aasawan dagiti 4 nga kakabsat ko. Professional da amin nakaskanya ket professional met Manong Nemy dagiti nagbaling nga asawa da. At then 8 nga apo ko da mama kini papa. Ket siyak laengan Manong ti sampay nga nagasawa. Ket dagdagan nak da mama kini papa nga gasawa kaming kini Alex. Tapno ni kasta ket adda kanumeten apo ko da kada kami katnyak.
matap no sa andam nga mapan umalalatiw kadagiti balay dagiti kakabsat ko nga mapan mangiliw kadagiti apo ko da kadawada. At dapat ka din plano mi kini Alex Manong Nemy nga kalaysa. Talon nga tawen ti relasyon mi. Tanagayan ayat kami, diyadda kami ngagpadpada ni ti fourth year college. Kadwa atawan itan ngagtrabaho kami. Nagpadpada kami Manong Nemy nga opisina iti bangko ngam saan nga may sa bangko. Manong Nemy, nga dahil tagapunan no apay nga sila sa anak amamati kada di text message Manong Nemy nga nabasag. Juan, gabot na nagbalin nga napudno kanyak ni Alex. Respetar na Manong Nemy ti kinababaik. Ag-date kami Juan. Danda ni every Friday evening, ag-date kami, ag-dinner date. Nga di na pa'y pulos inyawis kanyak. Iti pa nag-check-in mi ti hotel. Saan kas karig di na duma Manong Nemy? Nga apagaklon pa lang ti babae ti lalaki napandan nagselebrar iti unek ti hotel. Kahit nangasawan Manong Nemy nga talagang ipatpategnak ni Alex. Agasman iti pa nang ipatpateg ko kinukuha na. Iso ti first love ko and last love ko. Numan pa saan ka nung siyak ti first love na. Numan pa ibilang na nga first love na. Gapotam, siyak kanulaeng tinakariknaan na itipudno kan seryoso nga ayat. Adaman iti nagbaling nga girlfriend na ngem kaslo nati ko nada nga papi love no saan nga seryoso nga ayat. So nga check nga patpatig na. Iti nakapelesa kon Manong Nemy adak pa lang iti silid ko iti balbaliw nga tinawagak ni Alex. Siyumugbatan Manong. Hello sweetheart. Nakita nga ro dito yung miss call mo itay. Sangga na song batang hadagos. Karuruar ko dito yung opisina. Diyo nag-overtime ha. Sika. Nadako nito balay. So nagayam. This coming Friday, dadong dinner. O sige, nusot ko na. Okay. Dadakan ti balay yun. Siyak. Agawid ako pa lang. Awan ti tagasam, sweetheart? Awan, diretso ak balay. Sak mo lang adadagasak no adakabagyak nga mangawis kanyak iti salo-salo no adda na isang sangyan nga ibasangon da kanya nga pulutan amumatan kanyak sweetheart. Amok ti minom ngim uminom lang saan ngagbartek. Good. Ada nga nag-text kanyak eh. Nag-text kang ka? Itapay lang nga mapasamak. Nga damang ibagbaga. Amarksid kanya. Kat adapay sa baling anubiam. Uwan Manong Nemy na ibagak kini Alex may panggap itikaw awat ko nga text message. Kinuna kaniyak Manong Nemy nga kahit dala nga perjen ti relasyon mi. Ngayon kasilad da pa nagduwa-duwa nga ibagana Manong Nemy data. Nga saamoy dapat patsin. Babayam lang ta ignore. Ay, so na lang tao. Tanya. Awan sweetheart. Basta tilaglagi pa siksik ka lang tipat-patik ko. Sika tipat-patik ko. Agyamanak no hasta. Numabalin na ko man, siya ko ti mangibaga, baka iba't ibaga mga saan ko mga rumbeng nga siya ti mangibaga ba't siya ti babae, Alex. Dagdagdagan da kami na dapapaki ni mama. So nga numabalin, pagsaritaan tan di amin. Ikat plan-plan naman tamat na. Ipaypaysutan. Umay kayo mga sasawa. Siya ba hindi magdagdag ka na kayo? Manong Nemy ti ko maururayak nga reaksyon ni Alex ketuwen ko na nga maging gangang ibaga na kasalita ng tupay na papakin ni mamang na inuura ko nga deta Manong Nemy wine agiga nga nagpinalan ti saritahan mi kat
Imbes ko mga date kami into na Friday, awisan, may danto ka no makipag-dinner kada kami. Kaduwa na ka no dagiti parents na. Nga isun tumatanti, panagsasarita mi, may panggap ti kalay sa amin. Gawin ko na ka. Ano nga rod, kaya sumat ti pagtungpalan na. Kabigatan na Manong Nemy addaman ng message nga naawat ko ti same nga numero nga nag-message kanyak idikalman nga nangibaga nga the date ni Alex itimbaga na nga restaurant. Numambaysan nga inanugot ni Alex. Kuna na dito Manong Nemy, jay babae nga kinadate na idikalman. Masikog sa bali dito na. Idikalman kat adalang kinadate na. Idakit masikog gayam di babae ng date na. Nakasigug ni Alex. Numampay jak kumakayat nga baga kada papaki ni mama. Nga mawan nga rin tilimlimat ko kada kuhada. Tamadlaw da nga mariribukan na. Di ka kadi sumrang interpisina miha. Tapi kasla saan ka gumanganat? Numanin nagtunganga ka. Nga day ti labisan. Sang-sang mo ti grasya. What's wrong? Mama, ada ka din nga problema miha. Ada mga text kanyak. Idi pa lang malam kalman. Idi malam kalman ti text na. Ada ka no sa baling ay date. Tun ada agdama idi nga kinadate ni Alex. Idi may isang restaurant. Inugnor ko. Ngayon sinanutsot ko na ita kini Alex. Awamat, di namat inanugot. Itay manin makariingak. Iso manin tinangriing kanyak, nang murumuray kanyak. Dito nga, agtetex, nga bagbagana, nga ada ka nun nasikugan ni Alex kang babae. Irapay nga sa mga tawagan dito nga number. Kasta nga tatrumbang nga namidak mama. Kahit nusugbatan na ka, walang sukod. Ngayon no saan nakasungbatan, ignore. Ignorem na ito nga bagbagana. Tano talagang seryoso, masapol nga makisarita kang ka. Sige, gusto ka ordi manganta. Idahal ko. Indahal ko nga rod Manong. Si Mungbat. Hello, sinretoy. Ada po rebam, ada pa maniknak mo. Nga da na si Kugan, ti boyfriend ko. Nasa baling mabahay. Sumungbat ka. No talaga nga napunta ti bagbagam. Sumungbat ka. Sige. Sumungbatak. Lalaki? Sino ka? Wesa nga mga saksakit kan ka, Irma. Nga makamam mo ni Alex. Kaopisinahak ni Alex. Ngayon please ha. Saan mo man nga bagbagang at kayo siyak nga kaopisinahan na tinakaamom ti amin. Samon nga damakin pa inuan at nakan ko. Basta isaksakit ka. Basta diyak kayat ti lalaki nga dalang arod din girlfriend na di pala map-mapnik at da pala sa bali. Nasigugan na pa na diyang babae. Asino na diyang babae? Rumbang lang ibagak kang kanosino. Tanong asparigan na sa langadem ni Alex. Paglibakan na lakin di. Iso nga tiramidem. Dahil dyan nga babae ti kasaritam. Iso nga mismo ti pagtaudan na. No asinot ama ti sikog na. No adabol pe mo. Ken pangisuratan. Isa kanam. Ti bagagkan ka. No siya sino da ito nga babae. Ken no sa dino. Ti pakasarakam ken kuanan. Manong Nemy imbagak gadagos kada mamakin ni papati amin. Sus, kung nagmalan no napudno na itang Alex kang ka. Sa lawa sumitlagayam ti loko. Makita na pandasin na ti umay dito ita. Taparparak ti ropa na. Papa, amom, pabor itsuna. Pabor kami kang kuhan.
Kayat mi, kursunada mi. Gabota iti likudan, iti talon nga tawan nga relasyon nyo. Ita lang nga mapasamak ti kastoy. Pudno nga diretoy, papa? Get pudno At imbaga mismo na jay kaobisinaan ni Alex. Imbaga na pati pudno anagan kan address. Anong orte na bindak, papa? Mama, agad husto ti ko na no ni Alex. Sigurado paglibakan na. Kasi tinapasama kiti kalman. Baka agpepeso nga da date di kalman. Kitang naglibakan na. Kado yung salusod naman ng kangkwana nga danasikugan na awan ko na nalakid di. Iso nga tiramida miha. Sakbay nga agawit ka dito balay ito malim. Mapangkay di dahita nga babae. Kaya nagsarita kayo. Ngamsang ka amang gulgulo Di kahit mo lang maamuan kat nupudno. Kat nupudno, anyan to ti rumbeng aramidem. Dahita pa iti sa ganaam. Saan ka mang gulgulo. Ipakitam nga nasiyat ka nga tao. Itiligudan nga luklukwen na ka ni Alex. Pinagkalmak nga rod tiriknak Manong Nemy ket ididang agapu akong tipisina napanak idideta nga address nga imbaga timang isaksakit kanya. Gagangilay nga balay Manong Nemy nagtugtugak idi tada mangilukat idi ipangatok ni pababa nga kitaan masikog nagbayso. Sika ka din Helen? Ha? Sika ka din Helen ko na? Siyak ni Irma. Amamunak. Sumra ka Irma. Dumanon ka. Pinastrek ka pinagtugaw na. Amom nga sabat din siguro tirantak. Ngawon tirantak amang gulo. Tila ang kinapudno ti kahit ko umamuan. Helen, masikog ka. Saan nga buyong deta? Haan nga buyong masikog ka? Sino't ama na? Kahit ko maamuha na mismo ka na kitibibig mo. No, sino't ama ti sikog mo? Ti boyfriend mo, di ba? Saan ko nga boyfriend? Ano nagsikog ka nga saan nga sa mga boyfriend? Tinagsikog ka? Uwen. Kasano nga napasamak? Anya tinakan ti boyfriend mo ay ama ti sikog mo ni Alex. Alex Labrador? Uwen. Ti boyfriend ko? Uwen. Diyaga mo Manong Nemy no anya tumataod. Ngariknak ididay tagon dawe. No kastakit po no. Kasano nga napasamak ti amin. Idito ta sa mga boyfriend ko. Di na yung bagaking kat I love you. Han? Napasamak ti amin. Idi may isa nga party. At dakam nga doha. Nagamamu kami. Naginom kami. Di mi napupuutan. Nga nakaaduma ti minom. Gabatahan mo na ngawang pagluganak. Inchayan na ti kotsena. Nakaturog ka. Hindi makariingak. At damang rumruman sa kanya. Ngamin nga napasamak ka na kayo. Kanay di nga rabi. Na ulit-ulit. Yung sana nga na ulit pa ikadig sumasarong aldaw kin rabi. Tawang nga rin nagkinawatan mi kini Alex. Saan ko nga etan ni Alex? No pa'y na ipahay ko ti bakikin ko anak. Kanada pa kakitaan. Awan ti sabaling ipatpatig na Alex no saan na siya? Dahil dati ko nana. Nag-date ka di kalman? Nabangon iti restaurant nga nangibagak nga masikukak. Diyak kumakayat nga ibagak nga marumbing launay pagribingak kanada karbangan na iti anak ko.
kadadamat karbengan ti anak ko ken kuhana. Sanggadi? Ano ito ti planom? Ellen, planok? Saan ko nga kalikaguman ti panangikasar ni Alex kanya? Tawang nga rin relasyon mi. Tilengkid kidawag ken kuhana. Ti panang suportar na iti anak ko. Manipod, ita. Kada hindi pa nagpa-check up ko, into ni pasngay ko, kaninton patakilek. Rabing laing nga, itad na ti pagrabangan na ti anak ko. Sanggadi, ta isungar ti amana. Dito lang tikit kidawag ken kuhana. Irma, kitawang pagdanagam. Tawang panggip ko nga, mangagaw ni Alex manipod ken ka. Tawan nga urtim ako ng relasyon mi. Saan mo kumakagkagwaran ni Alex? Aksidente lang tinapasamak. Bunga lang ti panakabartek. Sige, sana karoon nga nagbaybayag. Tilang naskang naamuak amin, manipod kang ka. Naamuak ti kinapod no. Nakon, Helen. Kasi tadyak mapagsusurot Manong Nemy. Trabaho kadandanek pa inidong par. Ngam nakadano nakmatlayang Manong Nemy nga si salunat. Si kakarad dito balay. Dinambag nga dagos Manong Nemy. Dapapaki ni mama noan niya tinapasamak. Kat imbagak ti amin-amin kadakwada. Jesus prayer. Bunga da ita ti kinarukop. Bunga da ita ti jobless nga arak. Pawasulam man ti arak hani. Gabo ti arak. Napasamak met ide. Ti panag-date ta, panag-check-in ta. Nga saan kumapangarumbeng gabo ta agayin ayat ta. Nagsikuga ka dito matin ang nipudan ti manangasawa pa niya. Takas ka di mati mapasamak ka di nga Alex. Nga di nga Ellen ti kasar na gabo ta nasikugan na di nga babae. Saan ka di akas ta trumbeng? Ang mama, siyak ti patpatek ni Alex. Aksidente ti napasamak. Awan ti panggip di nga Ellen nga mga agaw kaniya kini Alex. Di lang tikit kadawan na. Suportaran na. Tiputod na kini Ellen. Alawan. Ngayon kasanula ingin tital na ti panunot mo. O, panunot ma? Ikasar na ka ni Alex. Gapot na dakay nga ron pimpinateg. Ikit nukas pagkarigan ta, may pas nga itunday diyang anak. Putot na kini Ellen. At na pagribangan kan karbangan ni Alex, gamapan mang sarungkar, iti putot na. Ngayon no sarungkaran nanto ti putot na. Arig na, sarungkaran nanto matenti ina ti putot na. Kanya ti amom, baka mabartek namanen, kadadamanen mapasamak kadakwada, kat maadan ti adi, dadya putot na kini Helen. Adan to nga ta panagtal na ti panunot mo iha. Mama, kahit nga sawan, hindi kasto yung sitwasyon, saan nga namin pinsan nga inted kang ka ni Alex ti puso na. No di kat mabingay. At paset da diyang aubing, ken paset di ina di ubing. At paset na kang ka, ken di dito agbalingan na kyo. No kas pagkarikan dagasawa ka iton kat adan to dagdagasan ni Alex. Mabanan to sa rungkaran ti putot na. Nangrunan no saan kitupay nga dagos nga madaan ti anak. Sarsarungkaran na dyanak na. Kat siyempre, masarungkaran na matadya naggapuan di anak na. Natal ng tungata ti panunot mo. No kastantuman ti mapasamak iha. Karig na, saan mo nga mabukbukodan ni Alex. Nangar tiramidek mama, papa. Hanya tiramidek agsarita kay kini Alex. Kada kayo matlang dagtulag. No kayat yo pa nga itultuloy ti ay niyat yo. Uno sa anin. Manong Nemy kinasaritak ni Alex idiadako ni silad ko kalpasan Manong Nemy nga
Nang rabing kami kada papaki ni mama. Nasang ko na imas tinangan. Kasi sino ti ba imas na timangan iti kastoy Manong Nemy nga dimteng nga problema kada kami ka ni Alex. Kasla makulkul ti panunot ko. Diyak amo no anya tirumbeng aramidek. Diyak amo tek desisyon. Nangaruna namang mangig ko ti bagbaga ni mama. Nanagsak ka kadi no di asawam. Ket adda kabingay na. Ti adda kabingay mo ti panawen ken ti puso na. Saan ka di nga tirumbeng nga asawa ket buo di puso nga ipaay na ken ka nga asawa na. Adan to sa bali nga pamilya na. Ori no saan nang ipatpatek di ina. Ngem anat nakaalaan na di sikog. Saan ka di nga gapoy ti arak. Sulisog ket ori no saan dan to nga nakainom. No silusugan to na di nga babae ti asawam. Natalnan to nga ta ti panunot mo. Nagitatagal ala ti panunot ko Manong Nemy. Ngek ikanak ni mama ti pagpampanunutak. Gapota busy ti cellphone Manong Nemy ni Alex. Dinida nga kaopisina ak kanasingid kanyak Manong Nemy ti simbarno nga tinawagan. Yung pagkamok yung kuhanan ni Talak kanagsansanaltek. Dakila problema nga rod no kasta friend. Saan ko makasarita ni Alex? Siguro kinisuda ka na diyang Helen ti madamang agsasalita. Pinatas mo ka di nga tinawagan ni Ellen. Diyan ka mo ti cellphone number na. Ngayon takal ti pamati nga isuda agsasalita. Namulaki din ni Alex nga nagpud no ni Ellen kang kuwak kaniyak. Laurayim saan nga busy ti phone ni Alex tapno makamagsalita kayo. Kinawang kasi sangon-sango ang sarita. Saan nga naspan kami ang sarita kami sangon-sango. Kaya telepono no saan? Iso lang iso. Ngamti saan nga mamagtal na kanya kati sao ni mama. Kaya pudno adanton kabingay na. Uno kabingay mo. Uri na sikat ikasar ni Alex. Hanga maliklikan nga ada sa bali nga asikasuan na. Ta itultuloy nanto timang sustento iti putot na ti sa bali. Kasi nung mabayag pa sakbay nga maanakan na ka. Di adad nga mapanasarong karan di anak na. Kahit hantong maliklikan nga irapin ng dumit ti mga rakop ti ina. Ti anak putot na. Diyos ko. Kung nakmalo na successful ti biyag ko kinayat. Kung nakmalunod kami kini Alex tagasawa, da kayo kini Alex tagasawa, no kayat mo, ti makiasawa. Ta saan ba't nga patpatig ni Alex da diyang Ellen? Ken saan ba't nga patpatig ni Ellen da diyang Alex? Ala sige, tapno makasarita mo ni Alex, tapno matawagan mo ni Suna. Isun titimawag kaniyak Manong Nemy kat dagos na lang ay maga. Pakawanin nak. Pakawanin na ko ma. Amo ti Diyos nga sikat ipatpatig ko. Buo ti pusok nga magipatpatig kang ka. Tsak to pulos maipatig na diyang Ellen. Mamati ka kumakaniyak Irma. Awang kumati pagbalbaliwan ti plano. Umay kami mga asawa into na Friday. Kat matulag ti kalaysata. Agkalaysatan. Tapno awanin ti problema. Agasawatan. Kat no makapag-asawatan. Awan ton di pagdanagam. Gabot awan ton di makaagaw kanyak ken ka. Mamati aken ka. Nasya ka talaga ti patpatik mo. Na di mo pulos impatik deding Helen. Agyamanak. Agyamanak Irma at maawatam. Ken patsyem ti amin. Ken pakawanan nak tinaramid ko. Nagbalina ka na ko. Ang imambot ti Diyos. Diyak nagayayatan ti amin. Naminsan lang. Namin ado iti may isang arabi. May isa lang arabi. Saan nga naulit. No talagang pagbabawyam ko ma. Dediin mo na. Saan nyo ko mga inulit. Doon ikat nagayatan nyo lang. Ada palang espiritu ti arak kada kami. Kada iding arabi. Mamati ka kumakaniyak. Irma please. Matuloy ko man ti kasarta. Si kakinsiyak tagasawa. Ipatungpal ta dagiti na pintas nga plano ta nga mangbuangay, mangbangon tinaragsak kinatalinaay nga pamilya.
agbalinto nga tanaragsak ti pamilya ata. No dan tumet sa bali nga anak nga sarsarong karam. Ano ti amo, pakiar-arakop munto ti ina. Di ar-arakop mga anak. Awan to ti panagtal na ti panunot ko, Alex. Hiso nga, dito ti pangadeng ko. Dakayon iti day diyang Ellen ti agasawa. Lipatin na koon, talipatin kamatin. Tawag la at tawag ni Alex, Manong Nemy ket may salaeng tibagbagana. Nga da kami tirumbeng nga kasar. Umay pa'y dito'y balay, Manong Nemy, ikak matigon daway ket may sa tibagbagana. Ngay pa rin tumang napay, Manong Nemy, tinanaus nga panagbabawi na. Ngayong nakadesisyon akon, Manong. Tao mat sa bali nga makamagdesisyon no saan nga siya. Imbaga kang kuhana, nga lipatin na kon. Tarinugya ko nga linipat isuna. No pa'y nasakit. Ipapapilit na nga iso kung ano siyak tipatpatag na wen mamatiak nga siyak tipatpatag mo. Ngam diya kayat nga mabingay ta pusum para kaniyak. Adan kabingay ko, gabot adan na pututam. Awan man ti panangipatag mo iti ina, tadya lang anak. Ngem, adan tulat ta panagatap panagtuwadwa, saan tungagtal na ti panunot kendrik na. Nag-resign nak iti trabaho Manong Nemy kat nagpakadaak kada papakin ni mama tap nagturungak sa Manila. Iti sidong tinauna kakabsat ko Manong Nemy ta sadyay tinagbalayan da. Ta sadyang amintayan ti trabaho na. Di na kumakaya na palubusan idi da papakin ni mama mawatan da ti sitwasyon. Kahit ko ti alisto apa nakalipat. Kayat ko nga mauray ko nga dagos ti lalaki nga naikari para kaniyak. Ta saan nga da kami kini Alex ti naikari. Nagasara kak madlaing ti trabaho dito Manila Manong Nemy kan iti opisina. Ado Manong Nemy digiti mangiparparipirip iti panagkursunada da kanyak. Iti na minsan nga aldaw saan kon nga napaggadkadan ti panangawis kanyak ni Arnel. Napang kami naglans. No ayat tinakasugat iti pusom. Ayat madlang ti makaagas. Diba, Irma? Nabi pagbagam di kita kanyak. Gabutam mo, ti pakasalitam. Amok, tiba ipanggap ka na kayo kay ni Alex. Kaniti, kada ti third party. Turumbang una tinaramid mo. Gusto ni mamang mo, di ba? Ni mamang mo. Gabot ha, agpaysuman nga si katipatpatig ni Alex. Ngem, mabingayan ti atensyon na ti panawan na. Taada nga rot pagrebangan na, iti putot na, iti sabali. Mabaling ka ni Arnel, nga saan nga rita nga banag, iti pagsaritahan na. Well, talaga kumawat nga kayan nga magsaritahan na ita. Ngem, kahit ko lang yung bagakang ka, nga amok tinapalabas mo. I love you. Dito yung tipangibagak. O may nagpaspasyarin ni Arnel iti balay da Manong Tune, Manong Nemy nga inauna kakabsat ko. Kat nagbalimad nga na siya at napakumbaba na dayaw. E di ba nagbakasyon ko iti Ilocos, Manong Nemy dito Ilocos Norte. Simurot iso na Manong. Di mo kunain nga sumangpat ka sa dibalay. Ag-check-in akti hotel. Idyalawag. Saka umay sarong karan. Kabayatan nga nakabakasyon ka. Nakabasyon nakmet. Agpaspasyar ta. Ipasyar na kalig na pipintas nga lugar iti Ilocos Norte. Kahit ko timapan sa jay pagudpud. Ijay Burgos. Ijay Banggi. Kaya dumapay na pipintas nga paset ti Ilocos Norte. Kas na nga rin tinapasamak Manong Nemy nakalalistok nga linipat ti first love ko. Kadimteng ti second love ko. Aging ka nga nasurok nga makatawen nga nagharem kaniyak Manong Nemy ni Arnel. Aging ka inaklun-kun. Nagkalaysa kami Manong Nemy nga si raragsak. Naragsak. Kastoy gayam ti ayat at talaga. No saan nga naikari, saan nga mapasamak.
Saan nga ni Alex tinsagot ni Apo Diyos kanyak nga nagbaling asawa. Nudikat ni Arnel tinsagot na. Kat saan nakapulos nga agbabawi. Gabot na nagbaling nga na siya at napudno na dungo kat damin pinsan nga tipuso ni Arnel kat inted na kanyak. Siyak lang di patpatig na nga awan ti kabingay ko. Da kami laeng kadagiti nagbaling nga bunga tayan ayat mi. Ore dala upat na nung gabot na talo nga babae, di mat kayat kay palubos ni Arnel noon junior na. Isong edi pas nga ikon ti may ka-upat nga anak mi, kat lalaki, nagpalaygi takmeten. Nagragsak kami Manong Nemy ti manugot ni Arnel nga dito'y kami Ilocos nga agnaed, iti sidong dapapake ni mama. Nga dito iti di makelan, dagiti upat nga anak mi, dito'y da nga nagbasa ti elementarya, high school, aging ka, nga dadan iti college. Kat nakanamnama Manong Nemy tiraran niya kamasakbayan kanapintas to a pamilya nga bangunan dagiti anak mi. Nabigsa pala da papa kini mama agur-uray da iti sabalin pa nga nayon ti apu ko da iti tuod kaputam. Adda na po ko da iti tuod nga duwa kini Manong June maysa kini Manang nga Imelda ken awampay kadagiti da dumapay nga kakabsat ko nga inaw na. Nabigsada pa lang Manong. Kat naragsak kami. Awanin ti sa pulang mi pae. Iti kinaragsak mi. Nagtultuloy Manong Nemy. Day tangaragsak. Aging ga iti agdama. Nga kang ganayon kong idaw-dawat ka ni Apo Diyos. Nasapi ko ma. Tasanton nga dumteng. Tikas iti napasama kanyak iti napalabas. Nga nasugat kan nadardar ti pusok. Gapo iti may sa nga lalaki. Nga saan gayong marumbing nga isuti para kanyak, ken saan nga isuti na ikari para kanyak. Damit laeng Alex ken Helen tinagasawa Manong. Taidi tawanin ti mauray pay ni Alex kanyak. Sinusurudan nga impatig ni Ellen. Aging nga nagkasarda, naamuak ngem sa anak ng matandar. Nga madamat digid-digun daway nga pasaray tawagan nak ni Alex nga kumustahin nak. Ket no saan ni Ellen Manong Nemy iti mang tawag kaniyak nga mang kumusta kaniyak ken mangibaga nga nasiyat met ti kasasad. Ket nangasawin Manong Isuda ti Naikari ket da kami met ken ni Arnel iti Naikari. Dito nga ron ti pagkasarita ak Manong kinagyaman aklaonay iti anos mo nga nangibasa. Ket sapay ko mga tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya, more power to your program. Tuy nga ro dagyaman nga pagayam mo, Irma iti Ilocos Norte. Pagayam kong Irma, thank you iting ka pa nang iburay dato'y true to life success love story. Numampay mo ko nang saan nga success di first love mo ta talaga nga isuna ket saan nga naikari. Saan ko mga nagbaling nga success no da kayo kini Alex tinagasawa ape ko nam. Saan ka lakid di nga naragsak. Agbalin to lakid di nga nariribok. Nagbaling ko mga nariribok ti relasyon nyo. Ta syempre gusto ti ko na ni mamang mo nga mabingay ti atensyon ti maysa nga lalaki nga nakaputot iti sabali nga babae nga adamat asawa na ken adamat putot na. Alawan, kaya't into nabigat pabagayam sa balin tumanin nga true to life success story tintay basa. Ikadatuyan ti pagayam yun ni Manong nyo Nemy Ruiz. Bangibat bati akong tinembag nga oras kada kayaming nga sakapada. Babay na po.